Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kejungi berokoi. Balada ka Voice of the People Party. Kashimi ki sinjam bangini ki. Nagamata ka negamat. Wat num benut ya ka por ka jungpi. Wat num benut ya ka menta. Yo ni feel ya ka lashai ka lashismi. Kadai bangi benut parat ya ka por ban ai lesi. Andai kan mau ka don ka jingta ka bakrau. Lara ka sarkar ka i bagi kita bami siya kata ka jingkot kilong tang kindiat ne nang ni shakmat ni ni tray tinge nang ni shakmat nomor menta ka ski ka shithi ka bangi ai kan mlong kum ka to ka shithi ka baning kong ka bangi ai ha ka hnreu tarik jong uya yong hnreu tarik ngila let ngila ai ka jing thoi ka sarkar ngila karpat bakan khot ka special session bangi ni kren halor ka ni sarkar haduk menta kampat respond ya ka to ka shithi oh kamlele kali ke shithi ke pemerintahan ke bangilai tanai ke dai ke jingbu por ya ke sarkar bahapo sapo prakanta pidai ban pini ya ke notification ke pinsang alut ya kam thung jam sapo prakanta nyai sapo prakanta nyai por bat ya ke jingi ki ke jingi niya shakmat lalu patba wai ke jing kersham ke sarkar kan hak banle kumta ngala community pemerintahan kaski ke sarkar kan iu pai ba bubun nor ke jing khat ke jing iu pai ba kalong baga sarkar kan iu pai ba ukursan ya kan ke jing le ke jing kadi kata ka daw bun ki bangok bali barden serat bali ai sitiru pir khat pai ba ong ya wer knang ba ke sarkar kan tip ba pai ba ukursan ya ka Voice of the People Party hagani ke jing ki ban penbet ya ke reception policy ngilet banai mentai ke shithi ngila bu por sa fu prakenta lada kot ke sa fu prakenta ngi hapane ki bai parti kala penbanai kita gi program jiki upat ba unum benut ya kapor upat ba un bo swai ki kam sedien ngin sai pe tong ini ki lang shwa ban penbet no ya ke reception policy kidon sibon ki parti mat ki bangi hapane ki ndai menta ngi kwa bani ki shwa halor ke reception policy batu merang kadai ke jeki kam dai bangi tumu persya ino em namar kata nga kerpat ikini ki badan hakalat pathai kubor snowa phin ai ke kubor ke basai ko mangi kren baga jeki ke kadai ya ka hak ka jeki ke kam dai ban peduno ya kata reception policy ke jeki kalong taman penbek ba ya kani ka policy ka bano siriang ka bambiang hapreng jongi bakini ki para garu ke jingi ngamtip bakiti yang haduk kane ke VPP banawa jintip ya ke kam ke bakirki kata-kata bahapanya mere simit manage Port Delhi hana Banipan International Airport tangga airport benar ni rumah putri gamhar Banipan International Airport balai putri bhai gini kepala dan lupa mata kadai tangga daw bankiar namar bafimot bangi kinangalam jong Voice of the People Party ang ilong kibaduna pat ni tang sawat kamat ya ai tu kesithi hang no ru mlelei ai kimot ban insult ye ngimlet ai mangi ke mali mata ngin pha di kibriu jing party bi ke ai ngimle ai mangi ngin legit by Dr. Karachan ublo Vice President Dr. Ricky Singkan Balau General Secretary kinli ai kata ka shithi ban poi hak office ke jung Chief Minister lani manu bapadiang ngim da kuatip than kata tang bakan poi po secretariat kalabiang bakin tep ba the Voice of the People Party kala bu por sapo prakenta bari ban issue ya notification ban le show ban phat interview kat ban pala ban penbet ya reception policy kata kadai kajing tumu ke jungi